Saan nga karaman dagiti operator ti 4x4 iti pawis anduns nga napektaran ti balikatan exercises iti kalabes nga naikan ti ayuda manipod ti national government. Una ni Governor Cecilia Arnata Marcos, dagiti laing mangalat ti ngurang nga naikan ti financial assistance gabot isu dalaing ti direkta nga napektaran iti pagsapulan. Ngem no pwede kasta, inlalawag ti gobernador nga iti masangwanan ket may konsiderar to amin dagitoyen nga may raman ti financial assistance. Ang nai-address lang po namin was the fisher folk kasi sila po talaga yung in the line of of fire, di ba? Kasi kung nasa palaot sila tapos mag-fire, baka matamaan sila, yung mga ganun, di ba? So those were the ones that we addressed muna. And I guess in the future, we can include the 4x4 also in. Kasi bale parang naging learning curve din namin yun eh. Kasi at that point, it really did not register in my mind na gano'n ang mangyayari sa fishermen. Until sinabihan po ako ni Mayor Enteng Garcia na pinapatigil yung papalaot ng mga fishermen. And sabi ko, hindi pwede yan kasi natin yung fishermen, di ba? Yung daily sustenance nila yon. Malagip mo itinabiit, naikan ti financial assistance iti mangalap iti paway, Badok, Lawag Ken Burgos, Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.